Sika man timang basa kada kita balong medyo bawasit tilatrana. Anak ko nana, data french fries. Naimbagal daw, ganda. Domingo tayo amin, karuba, kamusta man na yan, Kuya June and JM? Manong kablawak man dyan, ako nga ni John Michael, kan amin nga madama dumdumngeg, dita ayan mi Balwarte, adyaman Kabaw. Thank you manong kan ading JM. Iaramidan kayo mutding and balongta manarimaan, ti aramid ko ti kape. Naku, day taman. Ayan, tinga Marieta. One manang agtiwer-wer. Kat, as requested, dito nga sunata kat may pa-icon ni tinga Michelle Gavino. Yes. A song called Kabaw, our version of the song Grow Old With You by Adam Sandler. Pagpagakan ka na huwag murmuryot ka, upan ka no di kantun makapag nadaytat kandat ko. Gingana kabauta siya pang patong man narusog mo dumikar kay pugon naroon ng bagla pag inutuwang daytat kandat ko. Gingana kabauta ingigutan ka dungdungwan ka ulasan ka no tayak lamin ka ipatek ka subsubuan ka, lumanari man Facebook ka. Siyak dun nagkalungkun, siyak tupay aginaw, ipaeta ka, jay katrim mo mabarte ka, day tagandat ko, gingana kabota. Ulasan ka no tayag lamin ka ipatek ka subsubuan ka lumanari maan Facebook ka. Siyak dun nagkalungkun, siyak tupay aginaw, ipaeta ka, jay katrim mo mabarte ka, day tagandat ko, gingana kabota. Ay, akad kadwatan tulad ta. May sa mga kinabaglan nga kung hanapin dahil iti pangablao dito balong sakbay nga mang tatay tatlag nga sonata adatan di kung kunakong ka tatlag nga di magpurayak ka. Sige, bumasa ka pa iti 25. Kuya John and Mark, kablawak ti taga Rizal, ay mate, nabasa tayo ate gaya mon. Yeah. Pabati ulit sa mga anak-Corex, Jenny, June, Kathleen, J. Christ, Ine, Ante Lucia. Wow, naman? Ante Lucia. Pare June, Pare June ka na. Wow, yes. Primark. Naimbag nga pangaldayo, mabalin nga ipatugtog ti sirok ti pandiling. Mabalin na po. Ti gayem yo, Niger, Bakay? Bueno, Niger Bakay. Ito Rizal is San Isidro. Isabela. Vince Cloud. John Mark, request ko man jay right med. At nga ta kape alamid da. Ano naman Kape alamid da. Basta ang pengung nang ngamin, ano maawatan? Madi, adyo na tatay adyon. Ay. Talpas tatay adyon. Kanatay, karoba. Dipitaka, why kan tawan kan Magellan. Magellan. Jet 21. Was discovered by Magellan. Ngaroon ka ruba, iti official text line tayo, pakibasa man balong, kaditi pagandurutan para iti tatlag ang sonata, si kati bahalan. On with your name, age, address, and the title of the song.
I-text lang apo dito ya 0977-369-1552. Kat, mabalin nga mga bakta iti. Okay? Load. Load 200 pesos ng kasagbayan iti data kat ada iti pasag apong special nga message kuna nakabsat June and Balong JM. Ay gusto na po kawakaon. I would like to thank this following generous donors for our upcoming medical mission of the FDD. Wow, kita umanla ang apo. Apo bigla ka nakikto dito. Okay, from the less fortunate, for the less fortunate ko na ni Kabsat Kathy. Ulit man, medyo naputo dito yung bagag. Okay, Kabsat June and Balong JM, I would like to thank this following generous donors for the upcoming medical mission of the FDD for the less fortunate. Okay na the Cabal Arc, Administrator, Operator, ano nga tayo art? Okay. Eliza and Danny Cabal, Josephine Cabal, Arc, Josie, Administrator, Operator, Tabile, Arc, Aman and Kathy, Administrator, Operator, Raza, Arc, Ruth and Basil, Administrator and Operator also, Rambo, Arc, Cynthia, Administrator and Operator, Kaban, AFA, Operator, Susan and Jerry, Ana Labasa, Gina Tugade, AFA, and Jonel Salon, AFHA, kung ano siguro dito, AFAC lang, AFA. Thank you so much from the bottom of my heart. May God bless us all. Kung ni Kabsat Kathy, kat si Kamimot Apo, agyaman Kamimot, kadagito nga sponsor sita Hawaii, para iti umadanin Apo nga optical, medical, kan no makatungtong mi dagitay beautician Apo dita ili ti Ramon kat adanto pay Apo maangay nga libre nga pukis kadagiti hanamasangot agpailing ang papukis. Kat padasin tayo nga katungtungan dagi jay. Paahit ngay. Ay ka gumatang ng dalta tiblate ta si tanto latate mangika kadagiti agpaahit di jay. Iskilar ko naman. Iskilar sige. Ay bledin tanto kasta. Ikan tati style na. One. Kadagiti. FTD ko na di ba? Hanto lang ang libre nga pukay sa tanto pay libre nga ahit. Si kami to kanya makti maging bahalad. Agiti kid ay da rami din tanga sa guys ang nukati linya. Charlie Post ya. One. Anyway, ulitin mi abot agyaman kadagiti donors mi dito Hawaii and of course together with the FDD Production Incorporated, thank you very much Apo, the Cabal, the ARCH ba di kami maawatan kat? Okay, ARCH, Cabal Arc, kung na siguro Administrator and Operator, Eliza and Danny Cabal, Josephine Cabal, as well as Tabile Arc, Arman and Kathy, Administrator and Operator, Raza Art, ARCH, Ruth and Basil, Administrator and Operator. Tulungan naman nagbasa nagbabasi, Balu. Ayan ko. Ruth and Basil, Administrator, Operator, Rambo Arc, Cynthia, Administrator, Operator, Kaban, AFHA, Operator, Susan and Jerry, and Ana Labasa, Gina Tugade, AFHA, and Jonel. Ano ko na Adult Residential Care Home. Ayun! Ayan na, ARCH mo gaya. How about the AFHA? One, AFHA. Apo, dagiti ngamin, Apo, dati nursing home na di jay Hawaii. So, Apo, may sa kadag. Iso ta kadag di nag-sponsor di jay. Apo, Diyos ko kasalahan ko mas maalang tirag sa kuha nakabasa kadag ito. Agiti ta dumapay, adult residential care home ko na. As yung isa, ano pa And of course, kung ano ba't ni Manang Marieta ading ko and balong pakibati man amin nga mothers around the globe, a happy Mother's Day. Kung naaping ita, tataka din Mother's Day mayon to. Okay, adayo pa ng kaya nang i-advance ni Manang Marieta. Anyway, once again, para kadigiti sponsors mi apo dita Hawaii, dito sumaron ng sonata. Kantaan taman ni Suda iti naisala sa Lumina nga agor katakita aman tinapintas nga sonata. Sige, mangbasa ka pa kada kita dado mga pangablao dita. Sige. Ka na po ka mo dati tatlag nga sonata damdaman to dayjay tatlag nga ro, di ba? Kabla ko man dagiti kabalay ko agdingdangag kanyayo toy nag-text ni toy Arabiat. Echage.
Ada na biro ka man. Adan kat daytoy nga sonata po ulitan mi nga iruknoy kadagiti sponsors mi ngayon di Hawaii. Of course iti nang idaulo apo iti panag urur iti kwarta kat ni Kabsat Cathy Cabal Salvador. Kan isu na mo tante mga ruknoy kadagitoy nga sonata kadagiti apada nang ada iti ano ti Augen Nursing Home na DJ Hawaii. Nga Rod, kung ano dati sunata, no niya timpae mo iti pada mga tao, isumot ti Maganap mo. agsublin tumatkan ka. Isung ano nasayaat ka, nasayaat tumot ti agsublikin ka. Nga Rod, once again, para kanyayo. Tas pagtaeng nga mamin tumangat kanyang di ka pa'y abalang. Tunggal makwentang tinaganan siya, di ka krupap nga agyaman. Aside ganti ka ribusana, anyak makunda.
again, iti ingkang panagyaman na po kadagiti sponsors. Ita po Hawaii para iti umadanin nga dental and optical mission. Kan sige itatani bagbagaming nga danto pa apo libre nga pukis. Yan kan. Ano di aram binta? Libre nga ahit. Ahit si kami agahit kini amak. Dati letter ng FDD. Nagmayat to nga tayo. Kung arod, dumtangan na po, iti oras, iti datdatlag nga. So natak at isa ganin na kita cellphone nyo. Nagsimple lang nga po iti ipapugtumi kada kayo. Kadawian po nga sonata iti FDD. Kat sabi ko mata, mapugtumi. Inunaan lang. Inunaan lang nga po dita. So kada kita dita Villa Carmen, ita San Sebastian, ito'y Santiago, kaaduan nga mga abak Santiago City. Cordon, Itiague. Uwan, kita lang ti mga abak nga kanayon. Kakitan tayo man, dati mga abak, iti sa bali pa abo nga lugar. Nga rod, at ito'y na po iti sonata, kat with your name, age, and address.